Okay, seriously? Leceh nak buat travel adapter ni semua. Kan senang kalau dulu ada satu design je. Percaya tak korang if I say that there are puluhan designs bagi plug dari first creation sampailah sekarang. Tapi out of all that mess, hanya 15 design sahaja yang recognized by IEC. The first type, Type A and B, the US standard. Selalunya kita nampak ia menggunakan prongs yang lepeh. Type C pula known as the OG European plug. Ini yang kita kata 2-pin plug yang masih lagi digunakan here in our country. Type G is the UK standard. Plug jenis inilah yang kita gunakan di Singapura. Type I pula adalah Australian standard. Lebih kurang macam US standard tapi prongs dia a bit angled. Type F adalah German standard. Lebih kurang sama macam OG European tapi ada grounding clips di atas dan juga di bawah. Tapi kenapa tak ada orang yang cuba untuk standardize the design jadi one type? Simple. Zaman dulu manalah ada internet. And imagine, macam mana US nak communicate let's say dengan Japan for plug design? Sekarang dah tahu tentang the different plugs. What's next yang korang nak tahu? Kalau you all suka content macam ni, jangan lupa untuk follow, like and share OMG XBH.